Molweni, nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Sila esinilethela khona-ke abaculi abazokhipha-ke laphana njengoba sibheke kuDisemba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Umculi kamaskandi-ke ozokhipha-ke uMroza Van Dam-ke laphana wey'ngane zakwethu. Yaziwa ukuthi le nsizwa-ke eyomroza-ke laphana wey'ngane zakwethu ayijwayele-ke ukuthi-ke ishaye eceleni, ijwayele ukushaya amahithi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Isihloko se-albhamu azoyikhipha sithi ungenzela ubuzazaza-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe uthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile, ugcine subscribe kuze nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha. Siyichanel isiyabonga. Ngifaka isandla sakho,